ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Kalkalpas ti bagyaw, rumwarak. Sa dinot papanambanang. Innak tumulong kadagiti na dadaulan iti babalayda, akabaranggayan. Na, sika, mapantumulong? Wen tadi kamot aggunay, sikat ti kapitan, arumbeng at tumulong kadagiti kabaranggayam. Ha? Angem di kamot aggunay. Paya tumulong ka pailangay. Makaamudan iti biyagda. Kahit, agyan kakadilatan diti balay. Ay, talaga di ka mapantumulong kadagiti kabaranggayan. Ay, masadutak. Agar arbis pailang. Sakit, asus, naglamin. Agkukutak langin Anya? Naglaman. Umay kakit di ta maturog ta. Nagmayat ti agkukutno kastoy analaman. Ay, awan mon inteng. Nalipata mon amay saka a kapitan. Nalamin nga ron. Ala, tarumwarak. Makaamukan nga agluto iti kanam. Ay agawid ka ta agluto ka. Anya? Ha! No di ka agluto iti kanam, di makaamuka. Sika ngay. Panganam intunal daw. Nagado ang mabalin ko a panganan. Sige, agkukot ka aginggat kay kayat mo. Ha! Awan sirbem a kapitan. Naimbag ta imay ka, maribanag. Kat, ayan, di kapitan. Saan mon asapulen ti awan? Ay, adugayam tinadadaulan iti balay. Gapo iti nagpig sa abagyo. Wen nga rod, maray. Mano a pamilya ti adda dito evacuation center, maray. Adain nam a pamilya, maray. Kaasi damay. Intayam tinapig sa abagyo, ti bubungda. Anya ti kasapulan dangay. Ay makan Ken nasken a matarimaan, dagiti bubungda. Ala, tay nakgumatang iti makan. Imbag lang nga itulong ko kadakwada. Ada kwartam? Ay, wen, maray. Nagsweldo ako ni jay Facebook ko. Day jayon ti pangalak, iti itulong ko. Aya. Ada ayam mano anaswil daw, maray. Ay, adamat 80K. Ha? 80K? As in, 80,000? Wen, maray. Ay, naggasat kan, maray. Ay, sayang. Mangrugrugi akpay lang amen. Isu nga awan pa'y swildok iti Facebook. Adan tulat ta, Alakit din, umaykan. Takuyugan nak, mapanta ijay ilay. Tagumatang ta iti kasapulan dagiti tattao ditoy. Ay, uwan, maray. Mala, inta nga ruda. Angkangil, adda ka dito'y balayaw? Ketwan. Apay, naggapwam. Ijay daya, Angkangil. Timulong ak anang tariman iti bubong ni Tata Dalmas. Na, apay nga imay ka. Una, tadi kamot makitinulaw. Ngan tibanang tinakita. Malaminak nga rod arumor. Kaslamutan yan tibanang ti kapitan, Angkangil. Abayam Field na nga rod ti tumulong. May kakit din, Angkangil. Intan iti barangay haul. Kan mapantay di evacuation center. Ay, masadutak nga rod. Ay, un kaya. Ay, agluto ka man, tanay. Ay, mabisi na kun. Ha? Ingka agluto no kayat mo timangan. No siya, ina ko ni di barangay haul. Ay, ilutuan nakpay. Sakbay amapang ka. Ina ko nang Angkangil. Agluto ka no mabisin ka. Ayan nga ni kapitan na natuyang. Diyak makita to evacuation center. Awan mat di barangay hall. Diyak pa'y mat nakita. Ay, sana balay na. Tumulong tayo kay Ding agluto te kanan dagiti padyata. Ay katwan adamot kit diin tugot ko abagas. Imbagla ang mainayon ang mailutaw. Wan na natuyang. Inta tumulong ha agluto. Wan. Saan tayo ang nadadaulan iti balay tungan? Ang tumulong tayo lata. Takasta tinasaya at akaaruba. Timulong kayo gayam ang nagluto, marituyag.
Wan, Maray. Nagpaili kayo gayam kini Marikwanang. Wen, Mare. Napan kami gimatang iti masapsapol dagiti adda dito evacuation center. Adda budget ti barangay para iti dayta? Kwartak ti inggatang may, Mare. Donation kon Oh? Adda kwartam? Adda. Ala, mangantan, Mare. Tamariknak mo't tantibisin ko. Ayan ngay ni Marikwanang. Ay, nagawid pa ilaeng. Taipan na tay ginatang na akasapulan na. Umay mutla dito inton madamdama. Malagarod Maray. Mangantamutan. Agsida tayo iti balatong nga adda sagpaw na akarnay. Ken nateng. Pangmaramihan asida. Ay, katuan naimas daytan, Mare. Antay, kasapulan ni Tata Duming ti may gatang iti galba. Manganwad na kwartam dita. Ngamain, naitayab ti bubong ti kalapaw na. Mano ka di agal ba ti masapol? Damot daduma nagdunar iti kwarta, antay. Imbagla manayunan Walo agal ba ti kasapulan na. Sige. Mangtedak iti kanayunan ang maigatang. Unantay, da kamin kada tatabadong ti mapan gumatang. Kasi ngamin ni Tata Duming. Paralisado ti may nga iman Sana makatrabaho. Ala, mabit lang tainak mangala iti kwarta. Tainayon nyo nga igatang iti galba. Ay, umayak man agki daw iti tulong mo, banang. Apay ina, anya ti masapul yo. Kasapulak ngamin ti gatang ko iti agas ko. Agas para iti diabetic. Kasta ka de, ina. Ada ka di may tulong mo kanyak, banang. Wen, ina. Sige, manuaya ti kasapulam. Sa nga ribo ko ma. Ngam bayadak to no maalak jay pensyon kaw. Ala, mabit lang tainak mangala iti kwarta, ina. Yakpay naramanan ti kwartam dita Facebook mo. Ingka ke gumatang iti naimas asida entan. Anya pala ang ti sapulam. Na. Kat naimas mo ti sidsidaan ta. Karni ko Pasig anatahan. Nagbabatit mo't nga ikan ti sidsida enta. No kayat mo ti agsida iti karne, urayam jay honorarium mo, ta iso ti igatang mo. Ay, apay aya nga imutan nak nga asawam. Gapo, tasadot ka. Ultimo agluto, di mo pa'y maaramid. Ay, alakit din. Ay, para mananak mat iti swildom iti pisbaw. No sabali atao, itid ka gaitan. No siyak, di nakparamanan. Ay, itultulong ko iti agkasapulan ti sweldok, ijay pisbaw. Kasapulan nakmat. Ay, urayam jay honorarium mo. Ta iso ti igatang mo, iti naimas asidaam. Imutan nakpay nga asawam. Gapo, taawan pa'y pakaay-aywakken ka, inteng. Sadot kalangarudan kapitan, sadot ka pa'y dito balay. Ha, suron kaun. Imbag ta nakita kadtoy paraangan nyo, kapitan. Uwi na tungan. Agtugtugawak lang dito paraangan, may. Umay kakidita inta tumulong nga agtarimaan ti balay ni Tata Simon. Intayab ti bagyo di bubong ti kusina dia. Si kalatatungan, nasakit ti sakak. Ay, napay naan ano dia ta sakam nga, kapitan? Nasakit nga ron. Naapati ulok. Nasakit mo tun. Aya? Ay, kaasi ka nga ron nga tao, kapitan. Agraman ngipon ko. Nasakit mo lang. Anay, agraman mataken imak. Nasakit lata. Unay matdiatan? Nagragsak kanto pa'y tadtay. Tadta nasakit aminan nga bagbagim. Uwin nga ron tungan. Iswa sa anak ang makasurot ka. Anay, nagsakit pa iti buok ko. Anya? Wen Maray, napantimulong ni Badong ko ije balay da pari Simon. Kadwana ni Kwaraw. Nagagatmat ni badong mo at tumulong anya. Katwan mat.
Idinto ta ni Kapitan, dakpay nakita at tumulong iti kabaranggayan na. Kasano kasadot mo? Aramidin na mutkit di ti trabaho na iti barangay hall, Ngam no may papan iti nakitinulong iti kabaranggayan, saan atumulong? Naimbag pa'y ani Maribanang tatumulong. Wan nga road, Maray. Naimbag ta nagagat ni Maribanang atumulong. Saan pa'y anaimot? Tatumulong babaan iti bukod na akwarta. Wan nga agpaysoan niya. Imbag man taadalat ta kwarta ni Maribanang. Ada nga rod sweldo na, ijay Facebook na. Ay, wan nga rod Imbag man tagsusweldo iti dakkel. Nagagatmat nga men, amapan ag video iti ipus na. Nagado ti binidyo na ijay evacuation center. Kan uray idinapan kami ijay grocery. Kasta ka day. In video nanto pa'y idimang mangan tayo iti evacuation center. Agraman ti sidaan tayo. In video na pa'y. Adapay nabuyak manin a video na nag-donate iti igatang iti galba para ijay bubong ni Lakay Dumeng. Ala mayat day tangar aramiden na. Ta makatulong iti agkasapulan iti tulong. Hanggang sikat isang kadamag dagiti tattaaw. Saan da ka kano ngamin na makitkita at tumulong? Apay ta siya latan ti madildilaw dagita aya. No awanak, damaganda. No adak, adalat tabay magada. Adda ama diti bagada ano saan da ka makita at tumulong lakuma? Anya tulong asa sa bumbit. Mala, umay ka nangkal. Inta tumulong iti balay ni Bakit Suleng. Isimpa tayo iti bubong na narakrak gapu iti napigsa nga angin. Natanasken nga iraman dak aya. Maaramid jumot nga uray awanak. Kain apay ngamin adi magas kapayla di tayo. Di kapayla naglayon anapan ije balay de Bakit Suling. Ayaban ka nga raw tamapanta. Na, Tapno makita da ka dagiti tattawa tumulaw. ay si kalatan ta masadutak. Di nakman iramraman. Anya je video ni Maribanang ako na Marikuanang ipabuyam man kanyak. Awan nga minlud na kato'y silpon kaw, iso ajak mabuya. Mabiit laang Maray, ta ipabuyak kan ka. Mabiit laang takita ag video ni Maribanang. Antoy. Antoy, buya Mare. Kita. Nan, kita akman. Aday ta. Adda tayo ita dito paraangan ni Kabsat Dumeng gagayam. Kat madama ti pan nakaaramid ti bubong ti kalapaw na. Gaputa sana makatrabaho ni Kabsat Dumeng, iso ati mulong dagiti kabaranggayan. Kan adamot basit na itulong tayo akas ana igatang iti galva. Kan adamot ten bagas, kan grocery ana itid tayo kan kuana. Ay agyaman unay ka na kayo gagayam, viewers, kan aminan amang supsuporta kanyak. Tababaan ka na kayo, makatulong tayo basit iti agkasapulan. Nay, nagadumot ti views na Marikuanang milyon mat. Wan Maray. Ay, siyak ko Mar. Ay kat, agi-post ka mo't. Tapno ag sweldo ka mo't. Nung nga taag sala aklaangan. Ay, wan Maray. Maya. Si Kangay, di mo ka di kayat ti agi-post. Awan mo't amok nga i-post ka, Di agsalatan adwa ta iso ti i-post ta. Wan Maray. Sige, agsala talaan nga. Sigurado nga ag milyon views mo't Maray. Wan Maray. Kapitan, adda ka din ni Nanabanang. Umay ko kumaikan iti imported abang bangluken sabon. Ha? Oray siya, Kapitan. Umay ko man ikan ni Nanabanang iti naimas a merienda. Nagluto ak ngamin iti bilo-bilo. Kat umay ko man paramanan ni Nanabanang. Ay, Kapitan! Umay ko matikan ni Nanabanang iti barako a kape. Naggapo iti bengget. Aya?
Ay, kapitan, umay ko'y kan ni Maribanang iti bagas ti kamo ti amulak. Nagkali akal pasan ti bagyo ke nagdadakkel. Kasla karamba. Ket nagadupay ti bagas nasika. Iso aparanodak ni Maribanang. Tay baglangad da merienda na. Ha? Apay isulat ti kanyaw? Sa anak akaraman iti itadyo? Iso ngamin titimul tulong kada kami. Iso nga, itakit agsubad kami Ure basit labanak. Nay, mayat man inteng, nakaayayat, amudak a panunutin dagiti kabaranggayan. Makapainsultaw. Ha? Apay ang makapainsultaw? Awinin! Kukuha mo lang dagita intada. Anyak humangay dagita. Kamuti. Nga Pagpapisa ti utot da ita. Kas kada tambu-tambong. Ay, unay kan inteng. Maawat ako. Nainsulto ka. Gaputa saan ka akaraman ka dagitoy. Ay, si kalang ti inikanda. Saan damit adi nakamat para kadata adwa. Nusi ka, ket para lang kin ka. Ay nainteng, si kamot lang ti makasungbat iti dayta. Tano ko maamom ti tumulong iti kabaranggayam, nalabit, ammo da kamot atalyawan. Ha? Kapitan ka nga agpaiso. Ngam di mo pa'y ammo akitan ti pagsayaatan ti kabaranggayam. Ala, agikat kalangan a kapitan, tasukatan kan. Anya? Tangay sadut ka a kapitan. Ala, agikat kan, tasukatan ka man langan. Saanan a kapitan integ, Ha? no dikat, kapitana banang. Yay! Ti sadot a kapitan, nasken asukatan. Iso nga agikat kan inteng, tasyakon ti mangsukatken ka. Ad-ado pa'y siguro ti maaramidak iti barangay ngamsika. Ay, kapitan! Aggagat ka ngamin, tapno di nakasukatan ni Nanabanang kas kapitan. Ala sigay! Ditan tinagipusan ti sabalipay aparang! Dito'y drama tayo, Kapitan Inteng. Insurat ken iti direksyon ni Virgie Puglay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. Sound effects Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo di MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangag.